kodwa thina siyamkhonza uJesu. Sinazo futhi ihlabelele irecognize uJesu. Nina abathanda ukuphila. Kanithanda nje ngani zami, you are following me. Asibaleke uzosishaya uvo isikhathi sakhe uzozange ubuke kabi. Asibaleke bantu bami, ngifuna ukushaya izihloko ezibalulekile. Uma lelizwi lilokho lifika kule ntombi kaSitheya, unhliziyo umkhulu kaBhombela waseyibuka le ntombi wayithanda. Kuqala ke bantu bami abantu abebegana bakhimizi ubengabona wena mgani, bekwenzeka abone ubaba wakho, kwenzeka abone umkhulu wakho. Mina uma wami abonwanga ubaba intokazi yakashakazi, wabona okukhulu wathi kunentombi engiyibonile nebuzi la, ngiyibone emgidini ekuphakameni okudala. Ayibonge inkosi, mina ngiyisizukulwane sesihlanu sokuba yiNazaretha. Ngiyezwa maNazaretha, mina ngiyisizukulwane sesihlanu sokuba yini iNazaretha. Omkhulu abaphondo kaBhombela wamphilisa ephuma lapha eManteshkom ogawula iy'ngodo njengoba ninibuke ley'thombe ephethe iy'ngodo ehamba nolokhuza bagcine sebethi lo muntu lo akanawo umoya kaNkulunkulu osikhekana. Wayegawula lapha eManteshkom ubaba mkhulu akhalo yamuzwa sekuphakameni owakhiwa ngo-1914 wathi I'm coming there. Wayesebuya wathi mayekisa esho kwindodana yakhe, khona intombi engiyibonile enhle ngifuna ukuyilobola. Wathi baba ayenzeki intando yakho. Wahamba wayoshaya amatshe kaMalindi owathatha emfuleni, wakusathathwa amatshe kuqala. Wafika washaya emfuleni, owashaya wayilobola le ntombi. Yayisiyagana lapha kwaShembe, yagana umayekisa. Umayekisa ozala bani? uBhombela yayisimgana yagada le ntombi lapha kwaShembe. Ngizogxila ke ngoba sikhuluma ngokuzalwa kobuNazaretha, angizogxila kumndeni wonke kodwa ngizogxila ngoba ngeke ukhulume ngokuzalwa kobuNazaretha ushiye phakathi uShembe. Yingakho ngizomthinta ubaba mkhulu, ngilithinta ilanga, ngithinta inyanga yezulu, ngilithinta uThixo, ngigcine ngekahlangahle. Ngoba ngikhuluma ngokuzalwa ya angikhulumi ukube bengikhuluma ngomlando kababa mkhulu nje yedwa bengawushaya futhi. Ayibonge inkosi, kodwa ngikhuluma ngokuzalwa kwani kobuNazaretha. Yayisigala le ntombi, wayesazala ubaba mkhulu. Ukhona umfowabo kababa mkhulu omdala uBusha owashona esemncane. Akhona namantombazana amanye. I'm not gonna go there. Ngizofocusa kubaba mkhulu okuyona oyifounder nesize ngaye la nowasungulelwa lento enhle kangaka. Wayesekhula lo mfana, wakhula lo mfana enezinto ayengazazi. Uthande meba na 12 years lo mfana waseqala kufika izwi angalazi manje. Leli izwi laqala ukukhuluma kukhokho wakhe uMzazela laselibuya lafika kuye lathi Shembe Thandaza. Malikhuluma lelizwi lithi mina nguJehova. Waqala uShembe wathandaza, ethandazela enhlako umuzi kubo engakwazi ukuthandaza. Laqala lamfundisa uthi wezwa into iguquka lapho esifubeni sakhe. Wayeseqala wakwazi ukuthandaza, wakwazi ukukhuluma ngomthandazo. Lapha enhlako umuzi kubo wayesebonwa yenye intombazane eguqile ethandaza, wayesebaleka wazothandazela esibayeni seyinkomo. Kwakukoti hadebelo wambamba wayezothandazela lapha. Esethandazela lapha esibayeni seyinkomo ekhula. Uthemeba na 22 years wayesehamba uyise. Uthemeba uyise yonke responsibility yokuthwala umndeni yayisisala kuye umdli wamafa, ngoba wathi ubaba mkhulu wakhe, wathi uyise umdli wamafa, wathi umkhulu wakhe uHliziyo ubani uShembe. Ake ngibuye ke ngichazele lento yaShembe ewumoya oyingcwele, eyigama likaShembe, eyisibongo sikaShembe, eyiTrinity lekhulunywa ngayo. Kuthiwa there is a God Father, God Son and God Spirit. Thina ke siyiproduct kaGod Spirit kwiTrinity. Thina siyiproduct kaNkulunkulu umoya oyingcwele, uNkulunkulu omnipresent, uNkulunkulu otholakala zonke indawo. Thina siyiproduct yalowo uNkulunkulu. Masikhuluma ngoShembe,
lo wakhuluma ngaye uJesu ethi mina sengimhlophe sengiyahamba sengiyokucelela kubaba ukuba niphe omunye umthokozisi ozohlala nani. Uthi nina niyombona ngoba nihlala naye. Ithi abanye bambona ngoba bengahlali naye. That's why sambona uShembe obaba bethu nokhokho bethu ngoba babehlala naye. uJeremia 22 waganwa lo mfana, waganwa amakhosikazi amathathu, okwaba uMashabalala, kwaba uMasigasa, kwaba uMangwenya. Kodwa uganwa nje izwi seliyakhuluma naye and uphatheke kabi uma wakhe uMahadebe uSitheya uthi le ngane nani, le ngane ngathi ngenobungoma ngoba naye wengazi ukuthi umoya wengcwele. Kodwa leli zwi lokho lifika ngizokweqa lapho bantu bami wayishiya enye intombi esigcawini yesine yakaMncube libuza izwi shabu usaqhubeka yini nokuganwa ngoba ngithe siyohlangana nawe entabeni yaseNhlanakazi, intabe endala leyo. Amen. Wathi ebophela inkabi zakhe ezisithupha wafunda ehlala eplazini lomlungu uConrad. Wafunda ukulima, wafunda yonke into, limfundisa leli bhunu ekwazi ukondla umndeni wakhe, ekwazi ukondla uma wakhe, ekwazi ukondla amakhosikazi akhe. Wazala izingane, oBenjamini laba bonke bazalwa uye. Wazala izingane, wazala uNgalozinde, wazala uLangaphuma Sikode, wazala oStalela. Kodwa ngizogcina kulaba ngoba ngihamba ngomlando kaNazaretha. Wayese uNkulunkulu wathi uzobulala izingane zakhe ngoba akafuni ukuvuma izwi. Wagcina izibulala ezinye izingane zakhe, waze wagcina sevuma ebophela inkabi zakhe washawa umbali. Wayeseyavuma ngoba ebona mangingavumi leli zwi izongibulala. Wayeseqala ethatha uhambo ekufikeni wethule lizwe eseyothatha isitimela eshiya ikwabe, eshiya uma wakhe, eshiya izingane zakhe ezela mina nawe. Ithi inkosi ilanga washiya oma wasishiya. Ithi kamakhosikazi akwazi ukwakha izindlu. Ithi wathi mesesishiyile ubaba, ithi ibhulu laselisixosha lathi amsekho umuntu okwazi ukulima, amsekho umuntu okwazi ukubophela inkomo. Hambani la. Uthi sahamba sayokwakha amaxhokovana ngasemgwaqweni. Kusho uLangaphuma Sikode eselanda umlando kayise. Uthi njengoba sasakhe lapha, uthi babakha izindlwana ezinye zazingenamandla isicapha ngoba abantu besifazane abakwazi ukwakha izindlu. Uthi kwakwenzeka silale sidlile ipharishi, uthi ngelilanga silale singazidlile. Hambile insizwa yakomoya. Yilapho-ke esendleleni ethatha indlela eyesitimeleni ngoba kwakukude nasesiteshini esuka eNtabazwe ngoba wagcina usufuduka umuzi wakubo eNtabamhlophe wazokwakha eHarrismith eNtabazwe esehambile uyise eneminyaka u-22. Yingapho-ke athi melele elindi kuyothatha isitimela. Wasekufika uThoselenika, wafika indoda egqoke umNazaretha owawuvala izandla, umNazaretha owawuvala iy'nyawo. Yayisithi le ndoda mina ngiyingilosi yasemampondweni. Kuthiwa le ngilosi yayikhuluma isipondo njengoba namhlanje uShembe esemampondweni. Yathi ngikuhlangabezile le ngilosi yayibanga le ngilosi yakaZulu yafika kuqala la wasumashi wawela kaZulu njengoba kuse-foundation. Mhlawumbe ngizonitshela umlando wase-foundation ngoba mhlawumbe abantu bahleli khona nje foundation abazi kwa yaqambeka kanjani i-foundation. Njengoba uNkulunkulu wethu ese-foundation today. Wayesegibela isitimela, ubaba mkhulu wagibela isitimela, unyawo lakhe lokuqala walehlisa emsizini.
wasemsizini lapha eThekwini la atholwa khona inkosikazi yakamdluli, inkosikazi yakumalume walento inkosikazi uJeremia Mdluli yamficelele lenkosikazi yakamdluli eyayizalwa uJeremia elala amazolo yathi ndoda ubani uSheba uphumaphi phuma ezweni laseThuyapi uthe uNkulunkulu angiyofuna intaba seJangakazi ithi le ndoda ithi le nkosikazi asambe baba siye endlini yokuphekela iparish umyeni wami ubesebenza ebusuku ngithi way blackjack ubesebenza ebusuku uzofika ekuseni akubona mayefika ekuseni umdluli uyabuza nkosikazi ubala indoda engiyithole emazolweni lapha emsizini ubani indoda nguSheba uzenala ngibizwe yizwi lithe ngiyohlangana nale ntabeni endala inhlangakazi izwi likaNkulunkulu ingakho uSheba ngeyona indodana ngoba uSheba angenwangwa yini into ayibonga inkosi kodwa uSheba wabizwa izwi likaNkulunkulu lasejiya futhi lelo lelizwi likaNkulunkulu langena kuye waseqala uNkulunkulu wamaNazaretha uSheba yona ini akithi ngikhulumile ngeTrinity uSheba ufola lapha kumoya oyingcwele ithi le ndoda kaMdluli nayo yungishumayela esontweni ithi kulungile-ke asilunge Sheba uye esontweni lami siyosonta uma bengena esontweni layo ngiyagijima abantu bami ngifuna kusifike la kuqala khona kuNazaretha ngoba le bandla leke lasonta ngamabhantshi ingubo emhlophe ifike ngo-1920 kuye kwasontwa ngamabhantshi kuleli bandla kuye kwahlatshelelwa izihlabelelo zaseweseli kuleli bandla zingakaqali izihlabelelo zamaNazaretha esokuqala sahlatshelelwa abantwana ngo-1910 kosisikelela ubaba noMuzulu Ezita beni esesibili safika ngo-1913 esentabeni ngincede ayiqanjwanga ihlabelelo kusuka ngaleso sikhathi 1910 up to 1919 kwathi ngo-1920 kuya le zaqala ihlabelelo zaqala uma efika ke noMdluli sethola manje uMdluli sebeye esontweni lakhe ufika uyamintroducer nayo indoda engiyitholile ithi ithunywe uNkulunkulu washumayela uMdluli waqeda wathi asinika ithuba le ndoda esisukuma insizwa yomemo yahlabelela yathi wahazulwa yathi mayihlabelela abantu bavukwa zipoliyane bahlanza izifo babhonga ingulube kwanjeya even naye uMdluli wabhonga ingulube wahlanza izifo bathi ndoda thatha imithwalo yakho hamba uzongamela abantu ngoba abantu sebeqalile bayabuza awu lo moya owawukhona ngesikhathi sikaJesu kanti usubuyile yini yayisithatha imithwadlana yayo insizwa yomeme yakudla ngakomaphumulo ithe mayifika lapha ngakosonkongo yafika kusontwa endwede nangu umzala wami uthi yes ngakithi ithe mayifika khona yafika yabuza intaba ngikweqile okunye ngikweqile eyonikeza iy'nhlanzi isidlo isikwa yenaso nje sona sodwa wathi uNkulunkulu hambe emfuleni wathi kunabantu abazoqhamuka waqala wabapha isidlo yeqile ngoba sikho kwisipho zabo kodwa sikwi-celebration hleze amanye ama-item angisolo nangokumshumayeli uyidle yonke indawo yethu kodwa mhla kuyisipho zabo sibhekene nokuchaza indaba kaSheba siyodlula nawo imali ngiyathatha nje bantu abami yacaphuna base bemtshela bathi ufunani wathi ngifuna intaba senhlanakazi bathi no le ntaba oyifunayo inezingwe inemdlambila ineyinyoka ngeke usurvive kuyo wathi kulungile ngiyacela abantu bakaNkulunkulu nginikeleleni otiki ngiyothatha isitimela emsizini ngibuyele emuva bamnikelela bemdabukela thowe mhlelo umuntu wasezulwini wenesikhumbe kade sesuluma ubhombela isitimela samaphondo idla mhlathi ngamayekisi hayi njengoSulumane wayesebuyela emsizini wathatha isitimela ndwi sithe masilapha kaBhoda
ngayayikhuluma ngayo inyanga ezulu ithi kwehla amabhulu ebona isitimela sima athi amabhulu baniyena gagala ekhulunywa umngalo zini inkosi yesithathu ekhulise thina-ke le ayibonge inkosi lezoqeda fo kwase kufika izwi sesimile isitimela sathi Shembe uyaphi wathi ngibuyele ezweni lakithi eNtabazwe hayi ngithe sohlangana nawe entabeni yaseDlangakazi hayi inkosi naseNtabazwe ikhona intaba leya ntaba kuthiwa inezingwe leya ntaba inamdlambila leya ntaba izongibulala lithi izwi lalela-ke Shembe mawungehli ngizokubulala kanye nalabantu igazi labo ngilibuze kuwe yehla iphethe ushumbi idla ukhothi iphuza amanzi ngiyalazi ukhothi umbila nje ogaywayo thina masiye entabeni njengoba sibuye eKhenani nje besiphethe yonke into emnandi siphethe ngisho ama-toiletries siphethe into zokushintsha uShembe weshintshaphi uShembe wegezaphi uShembe wedlaphi wengashintshi indawo elwela thina ekhuluma ngale nto ngoba wake wathi lapha eThekwini efikile wathi ne wonke lamabhilidi ngilila ngayobabaza mina njengoba namhlanje iSteve Biko sibabaza yena wathi hayi uhlanya lolu ukhuluma into angayazi umuntu omnyama lo amabhilidi ombabaza akambabazi namhlanje asikhulumi ngayo nje namanje Steve Biko sibabaza yena akanti uma uprofessor uStizini ngizobuya lapho mhlawumbe ngizogcina ngaye uma ke esehla usehlele emanqayini Thombeni ufika lapho ucela amanzi mecela amanzi lapho athola khona uPetros Mncane umfundisi wakhe oqala wayina 27 years egcotshwa kuleli banga emncane ucela amanzi lapha emanqayini kusukuma indoda esalukwazi uyabuza ukuthi hawu ayikho ingane bathi hawu ingane nayo umthwalo lapha yagulizela wayikhomba ngemine waqhaqeka imsipha yathi indoda yakamnqayi Shembe lo mntwana mthatha uhambe naye uma ekuhlupha kuyoba indaba yakho uma ngabe enza kahle kuyoba indaba yakho ngoba bamshiya uzobe uyagoqane mina ngizomenza njani ngoba ngihlulekile wasefuduka naye ngilapha-ke sekwakhiwa umuzi wasekuphakameni ngiyakweqa okuningi ngilapha esesehomisi ngiyakweqa esefikile entabeni wabonwa amabutho akawosiyane amthatha ayamisa enduneni ukhuzwayo ngiyakweqa konke lokho ngoba ngikho kwisonkozi yami efike ebona inkosikazi enduna ukuthi wena awunabo abantwana uyozala amawele ayisithupha beyoba bafana kwenzeka lokho kodwa ngimthanda esesehomisi ngo-1913 ufika ukubhocela ethi hey Shembe ngiyakubona uhamba usindisa abantu kodwa awunayo indawo la wakhe khona uhamba uhlala ikhona indawo bese ngiyikhokhele ekuphakameni mhlawumbe uma ufika uyiqedela uzokwazi ukuhlala khona uphakama sabela wena yamkela nazi izizwe ezivele emagumbini omani wathi mefika kuleyo ndawo eseyithatha kwakunamandiya kaPhasaliya asevuka umona kodwa siyithatha uShembe ayeseyamlwisa wangenisana enkantolo uShembe nalamandiya kaPhasaliya ngelinye ilanga bezoya enkantolo ufika ummeli wakhe uShembe uthi asambe Shembe kanti lo mmeli usethe kwamandiya kaPhasaliya uthi kuye kummeli mntanama ngisaya enkantolo ngikubonile ebusukulele abafana bakaPhasaliya begxisha amasheke hamba uye enkantolo ufike usho ukuthi angizi kodwa lo muzi lo uNkulunkulu uzokwenza siwuthole njengoba iy'ntombi ziphuma njalo ziyentanda zaziyolilela loya muzi wasekuphakameni niyezwa badabana wahamba lebandla itholakala kanjani-ke ifoundation le ngoba ngithe ngizoyithinta naleyo njengoba inkosi yamaNazaretha ise-foundation mase kuzwakala uShembe uyaphilisa usakhile umuzi wawakho umuzi 1914 kwaba isiphihli lapha ekuphakameni wayogawula iy'ngodo lapha eMateshcom egawula nosikhetana ehamba noPetros Mncane umfundisi owesibili owamthola kwaba
uDenzobo owamthola lapha eMona, siyowukhuluma umlando wakhe. Umfundisi wesithathu wamthola kwaba umngoma owambona eshintsha imbala, siyowukhuluma umlando wakhe. Masikwisimpo zami uthi omngoma batholakala kanjani, okhumalo batholakala kanjani, omlangeni esuka naye eTabaza, usuka nje ubaba mkhulu usebhabhadisiwe ngoba lathi izala ubhabhadiswa esontweni lamasabatha kuShiha, wayesefike ebizwa ngo-Isaya, igama lakhe lokubhabhadiswa lelo. Uma sekuzwakala ukuthi uyasindisa uShembe lapha efoundation, kungakabi sefoundation, mawunyuka ushona le udlula kwey'nkolweni, kusuka indoda umkhulu kaMshumayeli, umkhulu kaMshumayeli nangu lo uPofani, itshela unkosikazi wayo uManhleko, nayo le ndoda yidikoni esontweni layo echechi, ithi Manhleko sinosizi la ekhaya asitholi lutho, khona umuntu okuthiwa uSohlange ethiwa uShembe, ngeke ngiye kuyo. Uthi uManhleko, hawu baba nawe usungena umphungulo walo muntu. Uthi hayi Manhleko, angidedele angiye kulo muntu. Wayesethatha isitimela umkhulu kaMshumayeli uPofana owagcina somfundisi kababa mkhulu, umfundisi uPofana efoundation. Uma efika kuphakameni ufika ubika usizi lakhe kubaba mkhulu, ithi Dlamshadi kaMayekisa, Mpofana hamba, ngizofika kuwe emva kwey'nsuku ey'ntathu, ngizofika lapho ngakho ifoundation yamaMpondo. Njengoba kuthiwa manje kuphi isefoundation, umuzi wokuqala weqala ngqa kwabo-1916 17 weqala ngqa ubaba mkhulu ukunyathela emampondweni since ehlangabeze uThesalonika. I'm still following. Uyonyathela ngendoda kaMpofana, uma efika esukwini lesithathu ehla ey'ngolweni esiteshini, kuthunyelwa ubaba kaMpofana lo khona ukuthi akamhlangabeze sewumfana, wamhlangabeza wafika khona wawusindisa umuzi kaMpofana. Kwasekuzwa indoda eyayinesifumbu, yathi nayo isayobona lo muntu okuthiwa uyaphilisa. Wathi befika kubaba mkhulu eyibona le ndoda waseyinyathela ngonyawo la, waqala wathi bata bami lethana ubulongwe ngoba le ndoda khona into engizoyenza yona, kuzoqhuma amanzi azogcwala le ndlini. Kwakusasindwa ngalezo y'khathi, balanda ubulongwe esibayeni basinda bengathi ubaba mkhulu uthi akusindeleleni. Waseyinyathela le ndoda lapho esifumbeni, sase siyaqhuma, kwaqhuma amanzi, yabaleka le ndoda yaze yayokuma ku-N2. Yathi yeyi inkulu indaba ikadibo, yaze yawuma ngasezivele u-N2, sizongena ku-N2 newubona umuzi wenkosi esivele, yaze yama ngalapho ilokhu isuke efoundation ethe ubaba mkhulu uyokwakha ifoundation yamaNazaretha. Walapho ubaba mkhulu ibandla kusontwa ngamabhantshi, akusontwa ngeMnazaretha. Kwathi 1920 yayisifika ingilosi eyaletha iMnazaretha, ngoba iMnazaretha sasingayigqoki, kodwa wayesekhulumile ngayo iMnazaretha ezulwini, njengoba ethi lapho esihlabeleni samaNazaretha, zilili wizuze ngani inhlanhla. Ingilosi yokuqala eyagqokisa uMnazaretha ezulwini kwaba uZilili, yasehla nayo. Wathi wena usiyoba uZilili uyoba ingilosi yeSabatha. Waselakha ushiya nje eNtabazwe, ufika la ushiya inkosikazi ayishiye engakayenzi iMnazaretha. Wayesenza iMnazaretha uShembe, wagqokisa le ngilosi, yaba isibonelo. Yesiyehla iMnazaretha, sonke mayifika le Mnazaretha samboza. Indoda yamboza inansuka yafaka uMnazaretha, inkosikazi yamboza inansuka yafaka uMnazaretha, intombi yamboza inansuka yafaka ini? Nazaretha.
Angithi niyabona ukuthi ngeqile ngesikhathi sekufika lelizwi elasibutha elinde insuku eziwu14 entabeni elinde lelizwi lomoya oyingcwele elalimbizile owathi mase sekusuku la 14 wezukuhlabelela owaziwa ukuhalalisa kwahalalisa utshani kwahalalisa amatshe kwaze kwahalalisa iziqu zoboya zakhe waguqa uMashembe ngoba yena wayeguqa ubaba mkhulu waze wahamba eguqa ulanga phuma esikotini ongalozinda bafike bama ngenyama lase limthatha lelizwi lanyukela entabeni lafike lamupha isidlo lathi lokhu kubufakazi ukuthi mina uNkulunkulu sengikuwe Shembe nawe usukimi waqala waba uNkulunkulu kaShembe waba uNkulunkulu wamaNazaretha uthi nganyuka ngumfo kanhliziyo ngehla senguyise zezizwe zonke lase lithi lelizwi bheka olwandle sekuyinina ke la thina singena lapho ke amen thina nawe singena lapho ke njengoba silapha Steve Biko ngoba thina simapi sisolwazi lathi lelizwi bheka olwandle eMashembe ubonani wathi ngibona ihlabathi izolwandle kwathi wakuzona ihlabathi izolwandle lezi abakho abantwana bayoba ngangehlabathi zani zolwandle ubukhona eKenani ingakho sibelieve ukuthi unyazi lifulfiya leso prophet ngoba wathi ekhuluma nendodana yakhe esibili ulangaphuma Scott wathi ngiyazi mntanami wena ufundile kodwa mangihamba emhlabeni ucabanga izifundo zofunda nayo ungifunele ibhokisi uthi mina ungangifaka ebhokisini uthi anongisonga ngezikhumba ningibeke libeni ngoba mina libeni ngiyomila ngiyoba isihlahla ompande zaso sizoxhantela yonke imfula yaseAfrika ithophuze lo mfula empande yami ixhantele khona uyoze semthanda uShembe engashonyayizwanga inqwaba abantu abangashiyazwana abavele bayithandela abani uShembe sabakhona ke manje ihlabathi izolwandle wabakhona lo moya wokusindisa waqala uthi ke wathi mangisidla lesidlo ngakwazi ukubona umhlaba wonke ngisendaweni ngakwazi ukubona ulimi olweyilwane ngakwazi ukuza ulimi lweyilwane olweyihlahla olwamatshe olwayonke into ngaluzwa lapha eHoward ngikhulume ngomadliwa zingwenya let me repeat indaba yamadliwa ngiwena ngifakaza ukuza ulimi ubaba mkhulu sesegibisila utshelwa undunakazi uthi indunakazi yakhe indle eyiqhugwana la othi noma ngaba ngikho khona uma unenkinga ubike khona uyayakha undunakazi ngiyagijima lendlu uthi ke ndunakazi njalo ngesabatha ungifundele incwadi yesabatha engakafika uShembe njengoba kufundwa lencwadi yesabatha lapha kunencwadi konke ngifuna sidlule kuyona esiyagijima noyenza lini isiphosi yakho ngoba sengiyayeka manje bandla lenkosi asibhuqe kushiwo ngakuphi lapho ngasekuqaleni kuthiwa inkosi ayibusise ukuguqa mawufunda umbhedesho imaphi la yiphi iphathi esiguqisayo okokuqala embhedeshweni wabhala uShembe kuthiwa kana niwona namaNazaretha bandla likamenzi wezulu umenzi amen lapha ekugcineni kuthiwani ngoba siguqisiwe lawo bana baguqiswa lapha ngoba already siguqile ufuna nibona ifonetiki ukuthi uShembe mdala madabana ithi mina okwesihlanu ngikhona ithi umhlaba useyiparish ngakhona uthi nemmango ingakakhombozi ngangikhona ingakahlabelela wathi ngokuqala kwendlela yakhe lapha siguqisiwe uguqisa obani lapha uShembe ngoba already thina sinjani siguqile lalelani ke badabami engakafika uShembe umthandazo uthandazo uJesu ngoba intando kaNkuluNkulu yayingakenziwe wayethi uJesu baba wethu aliphathwe umbuso wakho intando yakho
maphi emhlabeni njengoba yenziwa. uJesu waze wahamba umbuso ungafikanga, intando ingekho maphi emhlabeni. Uthe makufika uShembe, usho njalo uthi wathi mefika uShembe baqala abantu bavuka, uthi nabelungu bavuka, uthi namandiya avuka. Uthe nakafika uShembe imiphefumulo yabantu eyihlala emathanjeni njengamathambo eyinyoka. Mefika uShembe umbuso kaNkulunkulu wasewenze njani? Wehla. Yingakho aqala guqisa abasemhlabeni. Ithina nawo nasekugcineni useguqisa laba nje umbuso wabo, ngoba bese kufikile uShembe umbuso kaNkulunkulu wenze njani? Wehlile. Laba besibili ekithi athi bandla likamenzi asiguqe sithandaza, usuke seguqisa abasezulwini. Are you following me? Ngoba intando kaNkulunkulu yayingakabi njani? Yayingakabi bikho. Uthi ngaphiwa ukukhuluma nezilwane sengehla batabanga. Wahamba babamkhulu nebathi. Wayiqama ihlabelelo up to 2019 avalelisa ngasegospel izani wemazulu. Siyibonile inkosi yethu 1934 egospel evalelisa. Ngo-2019 wahlabelela besilizwile we baba ibani. Uma ebuya uthi batabami kade mhlola indlela ngawufica umfula waseHuze. Yathi yakhuluma ngayo inyanga yezulu umfula waseHuze. Yathi umfula waseHuze umfuyana nje kodwa wawungaweleki. Ethi ngibaficile abefundisi bephetha amabhayibheli behla benyuka ababekhohlisa abantu. Akithi ombatha batholakala kanjalo bekhohlisa abantu. Akithi umbatha webhala abantu abahungulwa uShembe usathi uShembe uhungu. Batholakala kanjalo. ODengcobo baba Madikoni batholakala kanjalo. So ulanda umlando wabo. Kodwa sengifuna ukudlula wayesehlabelela wathi besilizwile. Leso culo wafika lihlatshelelwa zishwele zabantu. Bethi asikwazanga ukuwela lo mfula, indaba yakho baba mkhulu. Besilizwile uqala ukuzazi ukuthi ubaba mkhulu uyena wezazi ukuthi uyinceku, wazazi esetshelwa yilezo shwele ukuthi besilizwile we baba mkhulu sahlulwa ukulenza. Uthi kulabo bantu kwakukhona umfundisi owayengagqokile, uthi ngakhipha isembatho sami ngamembathisa. Athi esebheka izembatho zakhe amantombazane athi nceku kunesembatho esingekho. Wathi batabami ngigqokisele uyamfundisi engumfice lapho. Omunye kulabo bantu wathatha itshe wamjikijela uShembe lahlala la kwasa ihlo lakhe libovu. Wathi abanjikijelile la bathi besilizwile sahlulwa ukwenza akusaweleki. Ithi inyanga yezulu mayikhuluma ngayo ithi babehla benyuka neyicathula inyawo sezibolini ngoba babengena endlini yekusonto neyicathula. Ithi abangena nezicathulo ibani. Wase ehamba wathi uNkulunkulu uyogcina kaMbazini la agcina khona ubaba mkhulu, la hamba khona ibhuluke laze ladliwa inyama. Wathi omntungwa nombila ithutha bakhipha ipeleti amahiya esaboshwa, amahiya akaboshwa ngempeleti lapha ebadleni. Angilungisele ngoba sengiyasekugcineni. Iqale nini ke? Kuthe ngo-1923 angithi uMnazaretha ufike ngo-1920 ngozilili. Kwathi ngo-1923 yayisithi dlamhlathi kaMayikisa lamhlanje kuzofika abahloli basezulwini bazosihlola. Uthi ubaba uMakhathini wasenewspaper wayekhona naye wakwayigqoka inantsuka. Uthi sasihleli kuneyikhala ngalelo sabatha ethe kuzofika abahloli sabona sekugcwele abantu. Uthi mangesonto elizayo uthi batabami sebesilawulile abasezulwini bathe inantsuka ayehle komama ize emahlombe imele ubukhosikazi. uShembe ayikho into akayenza ngokucabanga kwakhe, yonke into wayithatha kuNkulunkulu lo wangena kuyo. Wathi ayisale emakhosazaneni imele umntombi wayo. Wathi ayisuke emadodeni kusale ini uMnazaretha kufika abahloli basezulwini ngo-1923. Kwathi ngo-1924 wayesethi ubaba mkhulu
batabani lamhlanje nichophe nigeze kahle sizovakashelwa abantu abakhulu basezulwini nezulu abaphuma kulo nama ngaze kufike bathopha bafaka amahiyabo bahlala wathi asihlaleni batabami ilokho eniqalaza lapha phesheya uthi bayibona iy'thunzana umakhathini ey'mbili zishona phansi emaseleni zanyuka ney'thunzana zayinyuka ney'thunzana zaqhamuka ney'thunzana yilandelana kodwa zihamba entabeni uma sihleli kanje noma sihambe entabeni angithi kufanele sihambe kanje sibe parallel kodwa ley'thunzana zalandelana kanje phambili kula ngaphuma sikhothe ngemuva kwey'nkosi inyanga yezulu wathi batabami baguqeleni laba ngoba laba ngisho izulu abaphuma kulo angikaze kufike mina kulona qale bafika abahloli basezulwini kusho ukuthi ulangaphuma sikhothe nonyanga yezulu babe yiphathi yethimba babahloli basezulwini phela ingakho-ke esehandover ibandla esebuya kambazini efika ezowelela emkhayideni la akhothamela khona batabami ahlatshwa khona umkhuhlane for 14 days wafica umfulu mzingaze emkhayideni udlindwane ephuma kambazini wayesethi indoda nenkosikazi ayesihlahleni ithandaze isipaze ibuze ukuthi siyowela kanjani lapho uNkulunkulu uthi ubaba uZondi ubuthitho wayesekhona enhlanzini ethempelini lakithi uthi wayekhona naye uthi womunye wathandaza esihlahleni sangabuya impendulo uthi wayesethi batabami akube mina engikhulumayo uthi uZondi wakhuluma ulimi olungaziwa wayesethi batabami uthi uNkulunkulu sowela la kwavusa khona ibridge lomhlane wenyoka umhlangano wawela khona wawelela emkhayideni usebatholile okuhlala ekudeni uhlala ekudeni wamthole kade amajube exoshwa izinja ewafuyile waze abaleka leli juba waze walithola katamthelo yilapha afika athola khona ukuhlala ekudeni intombela lo wamcimazisa ini amehlo babamkhulu benomnkomo wafika-ke emkhayideni wahlatshwa umkhuhlane wayesebiza ukuhlala ekudeni wabiza umgoma wathi bhalani la nisho nayo indaba enkulu batabami esilawulile njengoba senginiza ukuthi seniyangukukhathala nalizwi thina lasilawula inyama yami ingakho namhlanje sinenkosi yani yesihlanu bathathu ulangaphuma sikhothe 1976 1935 up to 1976 wathathu ungalozinde 76 up to 1995 lathatha uThixo from 1995 up to 2011 yathatha ingadlangadla 2011 unyazi lwezulu up to ayikho into eyobahle nenhle eyodlula ini ubuNazaretha batabami bengeke ngikusho konke kulesikhathi indaba ka116 years ngizabile ngiyazi ukuthi sengizonile ezinye izinhlelo kodwa bengizama ukuthi okungenani kwakhe isithombe nokuveza ukuthi sisukaphi simaphi bengeke ngikwazi ukusho konke nothombeni bengeke akwazi ukusho konke bengumane ukuveza ngiyaxolisa kakhulu ukulula kodwa bengifuna nibe nesithombe ukuthi leli bandla lisukaphi kwenzakaleni kwahambaphi mhlambe ama-symposium angangithatha nibeke nize nibuze ngisho imibuzo ngaleli bandla ngaleli thuba mphathi wohlelo ungishaye ufana ngoba ukhulele kumina awunashansi ithi inkosi ayikubusise senikuzwile hayi angizwanga kahle ihlobo ezandleni zakwethu
kuthiwa angicela ukuthi abantu abangahambi. Kunendaba enkulu lapha ngaphandle. Nohlelo lwethu vele seliyashosheka. Yes. Inathe sale